gameplayu. I danas ćemo igrati malo na Mineplex-u. Sada mislim da igrat ćemo Skywars. I da, izvinite što nije bilo klipova jedno 3-4 dana, zato što sam imao jedan problem. Ok, jedan problem. Igrat ćemo Skywars, samo da ga nađem ovdje. Skywars, gdje je Skywars? Da ga nađem ljudi. Nema veze, nećemo ga tražiti, nego ćemo ići ovamo. Znam da je on pored Hunger Gamesa, što je Hunger Games, Skywars. Znači ući ćemo ovo prvo. Znači vidimo koji sve kitove ima. Znači uzet ću ovaj, nam daje jaja. Znači možemo gađati ljude jajima. Tako da je po meni ovaj kit najbolji za ovu mini igru. To je Skywars. I krećemo za 2 sekunde. I vidimo koja je mapa, ok, evo ih kokoške, znači one nam daju jaja. Znači za sad imam ženski skin, ali ću to promeniti. Nema veze, čestovi su dole. Idemo po ovaj čest, ok, mač i malo hrane, znači ovdje imamo i grudu smo dobili. Ok, kramp. Vučemo ovo. Imamo ovdje jednu pećnicu, a u pećnici nema ništa, tako da evo kokoška nam već daje jaja. Nemamo ništa, tako da moramo kopati jer napravimo neko odjelo. Kramp. Čimo li šljunak i ovdje šljunak, ovdje nije. Samo da mi neko dođe s leđa. Nadam se da neće. Ovdje cijela mapa je sa šljunkom, tako da nećemo ništa kopati, moramo čekati da neko stigne nas. Da li možemo da odemo tamo do onog lika? Mislim da tamo nema niko, izvinite na lagovima. Znači čekamo nekog protivnika da dođe do nas, da uzmem mač u ruke. I da ga donalno mogu i otići do njega. Bežite koke, pašćete. Idemo tamo, nadam se da neki lik nema strele, znači ja ću požuriti, ali nema strele, ima grudve, znači nećemo ići do njih, znači mogu ih i ja gurnuti. Ja, onaj lik je požar, mogu sam ga gurnuti, samo da sam ga vidio, nisam. Pogodio sam ga, jednom, ali nedovoljno da vam spadne. Znači moramo čekati nekog protivnika. Jao, nema veze, ljudi, idemo na drugu partiju, vraćamo se kad uđemo u drugu partiju. I ljudi, evo nas ponovo, znači odmah smo krenuli, mislim da sam uzeo kit koji nam daje čikene, jeste, evo ga. Zašto baguje? Zašto? A da, nisam vratio pažnju na vreme, znači dobili smo hleba, grudve, ali nemamo mač. Evo ga još jedan čest. Da li je moguće, dobio sam 3 pika, a nijedan mač. Znači evo ga jajce. Znači bit ću se sa krampom. Znači nemam drugog izbora. Ili da kopamo nešto kad bi imala neka ruda ovdje. Znači imamo u potrazi za metal. Znači možda i danas izađe 2 klipa, možda The Bridges sa Bogdanom sa Hunger Gamesom, znači ovdje je provalija. Idemo mi na drugu stranu, malo laguje i ovdje provalija. Znači ljudi mislim da, evo ga, kako ga nisam vidio. Daj mi samo 2, to. Možemo iskupiti malo višak, da napravimo neko bolje odjelo. Evo ga još, znači nisam napomenuo, kad ovdje s nekim krampom iskopate neku rudu, dobijete znači ispečeno, na primjer metal, evo dobijemo ispečene metale. Evo ga ovdje, kokoška je sletala u propast. Koliko imamo metala, samo da vidim. 6 metala, možemo napraviti pod jedan mač. Sreća pa smo dobili drvo, mač. I iskopat ću još malo da napravim bolju kapicu. Ima još irona. Mislim da sam vidio ovamo. Jeste, sad što mogu postaviti. A ne, slijedno sam se. Ovdje, da li mogu postaviti? Mogu. Idemo ovdje još jedan. Ili ako nađemo bolje višak da napravimo farmu. Koji bug, nema veze. Evo ga, 5 metala. Napravit ćemo bolju kapicu.
Pa ne, ali to je napao sleđa. Nema veze ljudi, vraćamo se kad počne druga partija. I ljudi, evo nas opet, odlučio sam da ovog puta uzmem jednu drugu mini igru koja se zove ne znam tačno kako, ali nema to veze, znači u ovoj mini igri se gađamo strelama, znači imamo dva tima, vidimo koji smo timu crveni, i mi se gađamo strelama i ima neki kit kao uzmemo mač i prelazimo u protivničko polje, znači mi na početku dobijamo vunu i mi gradimo svoje kao polje i mi se tu pucamo i fajtamo, ali ja sam uzeo kit sa strelama pošto mi to onako zabavnije. Trebamo da pravimo zid. Znači ja ću napraviti ovdje mali za mene samo, ali deblji zid. Znači snimat ću isto i ono što je izašla nova mini igra Master Builders, snimat ću i tu mini igru ću uskoro snimati, pošto mi se jako isto dopadne, kao gradimo ono što nam oni zadaju. Ovdje ću kao pobušiti da ih gađamo, znači vidite još 5 sekundi piše ovdje sa strane do vremena kada počinje fight, znači evo počelo je da zatremam strelu, evo ga. Ali se ga pogodio nisam, oni će mene da ubiju, da zagradim i ovo. Znači vidite ovdje sa strane isto koliko ima poena ili nešto tako, ne znam da se to zove pojeni. Znači da pogodimo barem nekog iskoka, mislim da sam ga pogodio, nema veze. Idemo ovdje kao da ogradimo da nas ne upucaju. Ovo sam slučajkom postavio. Vidio sam da me gađaju. Evo oni ovdje. Ja sam sebi pobušio. Nema veze, za sad vode plavi, a ja sam crveni, tako da to nije dobro. Mislim da sam sad samo jednog ubio. Nemoguće, ubili mene jednom. Nema veze, za sad plavi vode 35-25, znači to je velika prednost. Znači evo ovdje imamo kao neki mali izviđali. I dva put su me ubili. Znači vode nenormalno, 36-24 i ovo je verovatno njihova pobjeda i ovo što se tiče ovog današnjeg klipa, to će biti to kad se ova partija završi. Mislim da sam ga pogodio. Da im razbijemo zid. Da li sam ga pogodio? Da, build time. Sa strane piše kad je build time, kad je ono vreme za fajtanje, znači da napravimo ovdje neki zid da nas oni ne upucaju, znači da pobedimo. Ne znam zašto ovoliko da nas Mineplex zbaguje. Moram ja pobesti, ne znam. Kilat će me. Da stavim, ne znam zašto. Mineplex ovoliko da nas baguje. Nisam ispalio strelu, ali oni će mene sada killovi 100%. Brate, kako gađam kao Robin Hood. Hoću ono tamo da skinem. Kako sam izbjegao, ajde. Znači idemo vam, ovo su svi zagradili i vode. Mi vodimo, brate, yeah. 40-20 isto prevelika prednost. Znači vidite, sve se može kad se hoće. Jednog oni gore, brate, nikoga ne skida. I vodimo više mnogo, ali nema veze. Skinuli smo me sad, ali nema veze, vodimo 38-22 i to je nenormalna prednost. Brate, koliko laguje. Idemo dole da povećamo prednost. Znači da probamo iz skoka nešto. Brate, kakav jad me je dao. Oho, brate, stižu nas polako. Ali zato što mene ubio, ne znam zašto samo mene. Moram ovako kao malo izbići, znači 40-20 kao i malo pre, isto je to ogromna prednost, tako je bio time za 14 sekundi. Za malo onako pogodim. Pogodio sam ga. Znači idemo, ono gore sam te ovdje sam pomerio. Brate, hvala brate. Za malo da me pogodio, nego sam stao tu. Ljudi, build time, idemo ovamo, blizu njihove kule, znači blizu njihove kule ćemo ovo graditi, znači da oni ne bi išli sve više i više da se ne bi popravljali, mislim.